Amasani YouTube channel an veho zo se na bonun chi bai tu nya in HouLim video hele Reverend K Sitlhou pu Khupthang Sitlhou hin ama hi social media la jong ina mu jing diu hin boy hung ki patti line jong ko tu spokesperson an hin viral chom jong aumin thiltam ta hung ki HouLim diu gam sunga ni pha chom ta social lang hile political lang hile adin education lang le adang dang ama personal life ha thilza chom ho hung ki HouLim diu hintin achai to ka anavevin lang aman jong achai to ka zam luin hen lang uncomfortable EPP jong le Go ahead. no editing uncensor and be brave to the point diutin na pastor pu ai le nang hi mi na he jong le na hello ho ding gel khonan na abanin a ground rule dang khana hin e pau bo man ding English pau hin nang na school te jong English pau min thang ta hi vin na jong le cho hi mi lekha hello tam tai na na video hi to kilonin na akala English pau acheng khatle ni man ti ho jong best avoid ball tin na nang le nang mi viewers on an he na divin hung kin introduce masao abe lai introduce to ball tho ta pau nevin jong interview in a ball jinga EP hile just in short come in hi Khupthang Sitlhou achom lama thang boy chi chu he ya chu tu ai mod dunga ka chen chu le Omega school hi 2012 December a then so na ya 2013 na pana hi kan ran pi a chu teng le hi chi masanga chu mod dunga pastor 2006 apana hi kapana 2014 jan gi chu kapan chu pastor kapan ending point achu like 2013 na chu school chu kapat na 14 na chu ka hai tiang le tu ai hi chanu chapa thum to chanu ni ka nei with a beautiful wife mel hoisel no mai khat se bo ji akan ei ji khat se bo ti to ai le na se dan chu tu hi na 2014 na pastor hi na nga ta na yes ai le pastor hi talo chu namina pastor ne ji ni ti dan ha okay cha chu 2000 third 14 as kunga aya ai le tu kuma chu pastor ka pan kit ho bung chen Apan Saki Noana to I pastor Kiata senior pastor Kia and I have my assistant pastor. Hiti to anan say lena senior pastor junior pastor hi nang na hin pad do heti khan omen ipiha ki na senior pastor ipiha junior pastor ipiha acha questions hoy kei Korea hi MTS kana zila hin na Korea hi pastor hi pu moksani ma thani moksani ma pastor ni umna zo si achu pu moksanim chu senior pastor in sorry thani moksanim chu senior pastor in pu moksanim chu assistant pastor chi achu pastor ni umna chu khat chu senior khat chu assistant not junior assistant idi chu Korean style zo he Korea tenan se ngul Korea te nunga khadan ki pui khadan ham yes definitely inge tell me something hal khan hin si te mo mi na he nom diwin na Korea nunga mel hoita aji chu Korea film ki thangma ma je ngin na Korea nunga khajong hin ki pui khain adong ma ham ai pi ham na ti ho hi hal khan hin se yo Korea kam la ya chu MTS kajil chaya hi church are involved hi ana the church are involved hi Sunday school kahil ho chuteng le pathin thu kahil ho chu numein jong pasalin jong engai chu ya chu numei hola khat chu amoi merit zinei amoi zin amanu chu zinei chu zinei ya cha jong numei ni nei ta chu ya chama chu na zinei na kahong da hi ati ana na zinei na kahong da hi ati hong kho da na hin ju e ai le cha ni nei ta ma mi ho chu mel hoi chu sa thi yo he ai le cha chu e chu ki phalam lo na e chu straight forward ki ye ka ti
in long chu building yang lo cho ki phalam lo ina chu ki sa ai a hele a chu bu bolwania bu hen ne chu mo khut cham khom chu ave na hele lungang dong tho ai ya chu kajinei ni a chu hunga hi nunga hi poi nupi mel hoi hi ale in nei pin nan gin molo ha kate mi ama kajinu ve ding a ngai chela ai jong le na jino ve da chu Korea pa na India hi pungka khat pungka ni kizo le lo pa pungka izan ham khat di ya hoi lam hana le over na lai di ya again mo lo chu hoya iti gin mo thia kim le again mo da gin mo thia kim lo chi ti again mo dia to nan theidan na nang hi hal khat na let's go back to your younger days ti tin na school hoya na kai ham school hi tam ta kana kai chu school hi baby school baptist school mot bonga private Kangpopi district a private school ma saloi pen na baby english school ta baptist english school kiti oi pu thang ko chon na bol oi phal khon abana oi pu serun na bol cha chu kana kaya he chu wa chu phaya not point school a kana kaya he chi ba model school a jong thum kana kaya kongjam da chia chu iti chu hi lo metric hoya nan chai abana 11 12 hoya nan chai graduation hoya nan chai chu metric chu mount olivet na mount olivet dam dei mount olivet na phaya not point school a ko na kong class 7 kong kai chaya chu mount olivet na kong kile ya dam dei kala tu bia dam dei a ho talong dam dei chao metric kan chai aile hoila nan sim ham bible Silchar Northeast India Baptist Bible College ta chu Bible college chu na Bible college chu Northeast India Baptist Bible College akasima chuwa Biren Baptist Bible College Bangalore akasima chuwa Northwest Baptist Seminary India Extension Bangalore akasima chuwa South Korea kachi ichilang do na hi boy na hung ki patila ko tu spokesperson ham kan hung hian ale news 9 la vela discussion la vel na debate la vel an hung pan hu kana vel le hin nang na english pau tho jong akidang ti dam na ei lang ho to ki bang be lo na ti he na omi ga lang hyung lu teng le jong thu sa hung ki do di hin tin ai le ichi foreign na um hin na south korea he kum izat na um ham say it's like kumthum kumli kung atabang kamch azil anaga zil be ham ai lo le masters ka kasimana masters su kumthum kasimana kumthum kasim zawa chu churches on chom khat tong khom te ThuA ko ma chpena chu kongkile a zikane a chu to Korean nupi nu chu khan ki pui kajine wena ka kile ki na kajinu jong ka kile pui ama jong chun ele pui wa ama samkhat kam khomuwa cha chu Korea chu ka first daughter pinga my first kumizan na gom ham na zinei zowa kajine wa kum khat kumni 2 years kajine wa 2 years tu na high school life na education life le na foreign exposure kan do na hi nang ei mi la ding jong nang ke man ka hin mudan in na very liberal and very westernized danin ka hin muin na acha azie chu ipyam ti le na video na YouTube channel ho kan vele le na Facebook post ho kan ven hi le noloi nu to public la na ki koina na ki kis no aungumin na that means it chan ham khana hi okay khosa lo bia na ei mi te hi nu pa chu ipi khod ham but then public la koi man bon ngai lo cho nangin injo ta jong khat ka vel le noloi nu to hin na na ki kis na public place very public place ti jang tautin I think we hug no not only hug na ki kis na so acha nila sa temo lai sa kamukai be hila ko na ko kamukai be in ichi noloi nu to public place sai ta na ki kis na uti lawa jong na ita hi pita very liberal very westernized plus ai lawa le ki kis na tha no mong ham ai lo na ki so no mong ham na
Aje chu hi chi te kan dona chu boy lai te in kong tu spokesperson nan hi lai ten jong na chanu chu icha na cha hi chu hi nan na hi chi hi ta pita viral ta khani na hu min na अच्छा 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 abanian pita hling do ngil ki tinun jong ta thien so na pi pham phanan bolen hi chi iti dan ham hin chu se yo amasa pena chu ke hi Bangalore BD kasim laya hi ka ka professor ho doctor I forgot amini pitai are Dr. Ironside Biren Baptist Bible College kai viewers on has okay doing Dr. Ironside ito la Mrs. Ironside katizibin as you know so amin chu ka hapobin man sa te sila hunay ta ahile amani chu western ho ahin kingai lut hondan te honwanga chu kyo ma sang sang chu kol toji hona hi hello kiti hona ipam a loving relationship tela achate te jong hoi ta loy bang ang hin khu man chu ahile e ho background chu hile inu ipalong chu kingai lu lo hilo ai wanga chu koi kis mala koi ki hak to mala che khom long che khom lo chu e ho inu le pa te chu che khom lo chu chu teng le inu le pa long chu ingai lu wanga chu a best friend ki zo lo e ding a best friend ki lo give up lo chu family relationship close zo lo chu chia hi kaloi pa ke ding a kasine ho he o ka ti jin khublal hangsing viewers on he di in mul ho hin nang he hi dong chen khublal hangsing to ka thau sia na khublal ho wang ji nei teng le inu le pa te ho culture wang hi le hita bang tai hi zo povin nu mei pasal jong nu pa jong ki wo be set low ki ngai lo chi lo ai wang culture chu distance ta in ko mang ko mai chate to jong friendly hi lo hita bang an ji nei te le ta bang khu de ome ka ti ji hona ka khau ji hona and I started praying hita bang chu ji ka nei teng le hita bang din mun chu kai thin ngai taw na ka man ne ji ka nei teng le ka ji nu chu ka best friend ding ka chate jong ka best friend ding ka chate ding ang ke a best friends ka ding ti hi kana tup le kana taw na he je bang bang chu ka ji nu chu ke ding ka best friend su ita kachate rong ke dinga ka best friend sungita kachate rong ke dinga ka best friends ta tu rong kachate hi nunga ul hangam ta ai wanga ai muting ten ki ki hak to a kis ki bol to ana hita wanga ki mu to la pa me yong le hoi lai jong ni etlen hi chini a kachanu chu Rebecca ahin ama chu kum khat zo ka ki mu to ahin ai le ka ki mu to le cha chu ki hak to a ki hak to ai ka tina cha chu mi chun adam normal la chom adam tin pai wa kho ka sapon chi yong chu I ma cha ka mai pui ai wa he ho ei pa cha bin tong ka ji to hi hello ta ki hak tu a na hin khulom ki manga hi tu la ya hi nu pa tam ta best friends zo ta lo ki kol to mala ki tu to di yong za cha ta hi cho he ki kol to ti chu inom nom ki bolin tin public at ki koi ho ti ho hi e pe ha hi cho hi chi ki show off na ha mai lo le in sung chapang kholai nunga ti da na hi public at ki koi di ki hak di in sunga phak ki ti da ham am na sei dan chu pama na ki koi tu in sunga phak na ti dan ham hilolo anang na hi ka ti nai lo wa na ga so ngai khel ham he chu ki soilo it becomes a habit okay habit dana na la na tun am dan chu aina bol khalo chu pa ma long bol kam thi nu I habit to thing anywhere it becomes a habit hoi la yong le ki koi to ki tu to ki chi hom cho it chu strange to lo cho a bol khalo ho chu teng le ga gi sei le photo lim ki la hona ka ko lim ki la hon cho if I'm not wrong ka sei hi lo ai le ama hi chi a nu pa lim ki la to a video ki lo ama sa pe lo yong ki hon mai te ke ni ma sa ko ma ko mu be se lo ki ya chu tu ai mi tam ta hin long model la ki ma mi ta azui tho ta cha ka ki pa be ta banga mi nu pa cha ai lu ka mu ka tha no ma cha na tin na sei dan chu nang yen
tàu nan na mana hi to bang na hi nom dan chu pathir ko man na tawa ai le to exactly case Sitlhou chu kis Sitlhou in ti jeng diu tam kitilela a hi lo lai mu chen te na hode lo midang ka kis lo bola ka zi ka kisa ka chate ka kis le it's fine Hicilai ka halkhar ke ni hilche nomin kis kiti hi western countries ade in France, Italy, Portugal, Netherlands, Argentina, Brazil, Mexico le Latin American countries le adang dang gamtam ta ehon chibai ibol to bangwa am ho chikis atibin abing le abing kitong kha ta kikis to bangam ho hi am ho dinga greetings to bang ahin hichi la khel po tin pastor pu toy ta ton na to banga ka ki holim thu hin society sunga chen sangum thina dinga zong hi cho thil neu neu ton na to banga hungum masading aban le thuta hung gilading aban hi ta culture part of culture a hungum to ding hi ti hi mi pi hi them lo ho ala khel thei ding ho ne he them ne wa kain hil chen hi e ai la hi chi abul lang masala in se thu ina tu in serious ten nam lang hung lun masatin nam lang lun masangin na nangin frank te nei don mo na mi te hin reverend pu hi mi kilet sa ta he ho tha cha hi vai mi kilet sa ta he ti da na mi ten kilet sa na hin ti theu ham oh ka het le hin ka ke le sa na long chu ka het de lo ai wanga chu ipiham mi men ka ke le sa po atina ta lai chu ke le sa ti khat ma chu ai ju mi sin ego ki ne ya na nakilit nang nakil ga dong ka nang nakilit sa kalung thimin chu nakilet sa po ei ti chu oh nakilit sa kakilit sa po na ti lai ta chu nakilit sa chu mi yo sen ego ki ne chu kakilet sa ki tilela na ti nang le na ki sai ta chu la na ti ki de kakilit sa po na ti lai ta chu akilit sa ni chu kakilit sa po na ti lai ta chu nakilit sa chu anyway mi yo sen ego ne ya na ai banga chu ke chu akilit sa ti ho hi ida na isi hom ka hepoi na ke chu e khalo ho dinga chu ki cha lo long ko ho ha to long ko aba ka parents who omega school parents who dong chu omega ThuA viewers so hi omega parents tam ta nangum di hin ka parents so ka kelet sa lo ka parents so comment hin bo hin cheyo hin bo lo comments khel na chat yo fine kila di ti hi disclaimer a koitin ai le tu hin nam thu hal khat sei tin na boy hung ki pati lai ta a kho lai ta ti ham na ki tha ki man kho lai ta in ko tu hi hung ki phut doin na hi chi nang jong founding member khan hi na zanin ko tu hi iti dan hung ki phut do kha ham na ipi tu ble doin ya abana amin hi ko tu ipiti hung ki sa khel ham founding member ka hi le ki lo chi tin he da elo aki pati la chu spokesperson nong hi to hi le na acha founding member ti di jeng ta chu nei hol ham mi na do ham itin he dam hello thil khat hung ki pon ti la thil khat hungum do key appointment tu khat chu founding member ti nai jeng ta chu la acha ke gyal dan na assumption or whatever metria hi ga long ke pan tai ai le me for a hi hi cha hi na ga long ho hi ki kum ta lo chu acha pe na hi ke hi chi pe na chu pastor ki lo just a school secretary khat chu kai a ke KSO lam kai ho hola ka chi gam ki pha ya hai KSO lam kai ho hola ka chi amo ho to ki mu to ding EPZA hi che at sama hong ki pane chu me le ga the at sama hong ki pane chu all tribal students union at some ho chu hung ji gom kho mo ba hi che peace rally chu bol ha ai le hi chen bol na wa ko na chu hi che ibidinga chu me le ho to e ho bo chu hi ta bang issue chung do a mi lo ho chu na go chu kum lo hai tam ti hi ke ka lung thim ta hi burden ka nei chu ta pe na chu gam ki pha ka thai su gam ki pha ya hi ka thai su a ai le KSO lam kai ho chu ka hola ka purpose ele ipitinga tu ni a hi na go za lo wa e ho se to
amo ai kin ai ti bung thena ai mui tam ti hi kado chpe na hi ai le tua ko tu general secretary anapang tua information secretary ham lamin lun kuna lamin lun hong khu ana uma lamin lun jong uma teng le case olam ka zo umwa amo hin hungo he o lawan ko che e ko wa khat lor khinga za ho se puna chop na e ko ta zo ke ka thu to chu e don bu lo wa hung so e ti wa e ko win tin ai le ta ji bi sei wam ti le core committee ti form bol wa ke thu do on se e don bu ta lo pi core committee chu a form wa to ai core committee form ai tan hi to hi sumle pa yong alu na jong umding apo na jong umding hintin sum phat cha ki tu ding reverend Khupthang Sitlhou finance apan sa to e ti ta chu ke chun ka ki hol do thu to ki lo chu ai le ti phe na chu ai le hi chu wa chu ke question on so la chu e don bu no wa ai thelo dan chu ta chu hi cha chu core committee ko tu peng lo chi ta chu ko tu peng lo core committee kong chu ai le ko tu finance kan tu le fund hi raise ka bol he cha chu MLA nem cha hin dang ka 50,000 hi ain pia adang koi ma chan pilo ala cha chu keisum ki po do a abulai keisum to MLA nem cha dang ka sangsong ngai ki tham khoma hi finance ka tu nangai zat sorry nangai zat amount check I don't know ta chu abang le sangsong abang le sang ai ta chu ki mangna hi ta chu ki bang ai le sometimes 20,000 hi ta chu ki manga keisum ka po do ai le core committee kong chi lai ta wa hi ibitam ti ai le core committee kong chi lai ta wa hi gala hi phaya hoi la do de hum di ta phaya do ding om pha na hi gari thao ho zo se hi MLA nem cha to chuteng le MLA nem cha hi to pu se min than man tha lo se pu do tu gari hi khumi hoi pu do ding ai ka sei le gari koi mana pu do ngap cha ta lo phaya koi ma chi ngam ta lo chi phe na ken mai ka sap tas mai ka sap min tin len tola gari ne se ke khom te tunin e ho mod bunga chuteng lai ka pi ho e ho hi gala zong i boy povin i ko sungo i gam sunga nom ta emovin iso pi ho phaya order no i ka pui da unga ye pan ti pan di gari o sen pui lang ke gari yang om ta ka gari thum ka bas ni to ka di ai thum chu len tola ka nga grama ka nga aya kia om phana chu mio chu kan ti la ma nga ka sa hung pan ta wale gari tam ta ma ha cha chu i bham kotu sorry kotu lo core committee a lam kai ho chuteng le kuki inpia lam kai ho hi cho chu kampan khomuwa ai le sepa ho to ki tho a chu ken ke yong ga ka gari bas to la ka pan phaya ka pui hi te pe na chu video ka la alo chu video wang tham khat ka nei chu dan thot ne tang tham chat khat gu thima khala chi cha chu video la long ki phal lo na video la long ki phal lo phaya lu jong ki phal lo lim yong ki la lo ai ba nga chu kalimo tham khat gu thima ka la ma chu ya chu chi a nithum ka che ke ta ka gari ka tol ka bas ken ka tol ka driver tenin adang ka tol han ken khat ka tol khain khu chu risk la ya chu ke ka pat phana jam tam tan e zui ta a hi le ga ke sei le hi che viewers ho en head di wahin second amara kang lu chu second amara hongo se chun na mobile hen sei bin lang chini a hi ani athum be ne ka che wa hi second amara ka che to second amara ka che wa hi ibritam ti le mi hi tam pi pui do ding am ta ke kalung thim ke che ke ho la cha khat ke wa ngai mi min dop do ha long nei ngai chu itun na ding bol ngai chu hi che ka to na ding chu ka kyo la ka lu na hi mi dang lu thelo ke chu lam ka khat ki ya chu major pa to ka kheu to hona ka lut pa ya ai le awitness jong tam ta ma chu mod bunga jong mi khanin commando ai sa chu mang min len ki khat me ta mang min len
commando isa commando pastor kya isa ahile cha chu asunga ho officer ka kyo pitas ka chingai pitas khunung teng i tham khana pan pina ka ngai cha na le tia chu kyong chu i leader hi na bana chu leader sam ta da na chu ki uma amo za za ni ding la ama ho lung hol na chin ko kai man ta chu ale mi ho hi pui do ding a hongum ta chu a chu phe na chu a hi le mi ho ni bisam ta ale sir ka gari i ne lo pi di hom tiu ta chu ka gari i ne lo pi de lung sei tan gari yong nei tol lo sa win tia ai chu phe na chu ni cha di duty master pa chu hi che mr pa ko ma chu sei chu oza hi che ma ho hi ti a hi mo pui sang wen agari ro me ipui do apolong dale kicha chu nom lo hi the lo de chu a je chu hi che ma sang ni ma sang a chu pu ho khle mla ho khle to in a family ho hi sema ya tembu chana bol chu nan da de ba hung do ba na hung do wa sema la nga khu anaka mu chu hung so cha wa ke chia chu gari ka so do ngam po we jon risk ka langam po we ati ta chu ale te phena chu a hi le ken te khat going to ta nangin risk ken risk lang ka ta measure pu chu measure rahul chu itam khana rahul in jong chi ave na ai la to ama transfer ai tan measure rahul ka pi ana pang ama ko ma chu ka sir to hi che kami ho hi ita mo pu do wa gari ho ti tam gari yong ti pu do wa follow am hung sen ama convince ka bola ka kyo pi ta phena chaile measure pa hin khopui hilai mantri pukri chan ge hi pu do wa abana ken bona risk la de ati ta phena chaile hi che mr officer pa chun okay adu already no khoi khut le ta e tha gari chinya gari tam puta kan po do wa na hi le chu pathinung se na tu ni ne ga do ya cho kan se hin ko me ko mang se pon I'm not blowing my own trumpet ka sum kon ki mu dai pon nin do ya ka si ai le chuban ki na chu ga sei be ki le lam ka langa zong ka bas ka so lam ka langa ka bas ka so la cha chu lam ka langa chu ko ma chi ngam ki ta lo pi chu ai le cha chu mi ga basu gari bas ho chu phom cha ta cha chu mod bu nga hi sat pau to ke bas ten ni ka so na alas pa na ke school min chu amel chi tau chu ka school min chu me hon amel chi wa al airport na khu atinu wa ka driver pa chu chil check kai le yang chele ka driver pa min chu obet de ta hi cha am comment ni cha amu teng la man comment bol te obet an experience yo chin namu teng le hi che YouTube video hit namu teng le comment bol te I chen gian experience ala pena chu sipo ka kol ki na ta wa tai ta ma del lut ki no wa pathin lung se na chu ta de so chang ai chur chan pu lu ne lamka lu ne ka bas to na seidan to na thil sei ho hi asam rifle te escort na noi ham ai lo wale no ThuA na ki thayo ham Assam rifle escort no chu Assam rifle escort hi wa chu gari ka lo si achi lo chu he the gari ka lo si achi lo chu gari ka lo si achi lo aya chu hiche pa na chu gap chala khat iche captain maning ba chu mo bunga maning ba no ma la ta ka kol ta cha ka kol in ten la pe na del lu no wa cha chu somehow amo chu rescue bol wa lamka ang thu ai lamka ang thun jong chu tu hiche viewers on jong lamka nam di hin namu di ka bas ang thu ni chan ya chu condition ka bol hin ai le hit zo wa hi May after 7-8 days see like May 11 ho where di ba hicha hi central lang ho to center representative ho to misra te ho to ki mo to ding ai phana hi core committee chu asu sam talo japan na chu lam kai ho ko keu to wa chu teng la adang member adang da ho to keu to wa tu ni a core committee hi asu sam pon amini saute katiwa kotu ko sawe hecho kotu jo tele committee on tribal unity ti chahi tribal ki ti lo nai pam ti ai le so pi mi long hon apel jong le hiche
mấy liao to yung ki sat now hi che abul hi tribal at sama ko na hi chu hi che at some tribal chu ki da nom lo him turin amon nu hello ve nei tho jong amon ki pam thei pu ya chu mi lo ho to ipan hom na wen khonong teng la ahong ki le he thei diu ti a chu hope ki pia committee on tribal unity kitia cha chu kamin ka sawa ko tu mina chu hi che central langa agency ho sto kakimu to e ti chu hilai ka chu ThuA question chu na nang in iti dana core committee member an hong pan ipicture an hong pan kha ham kasi ya bula chu finance an hong pan pe pe am lo le spokesperson ni ham aje chu delhi ai ajong news 9 te ko ma discussion oi pipon hong pangin na cha chu finance akapan na finance akapana ala chahi english kathep lo chu min cha chei bol tan te ahin la ichai kachina zo sewa hi ke hi spokesperson umlo hi pe na chu spokesperson umlo e chu akamtam kati da I akilo kati dam min iti just able dam ka puina ke chu asya ka pan ta chu teng le sipa ta ki kinel teng le idin mun explain ki bolta ai japan na chu hele kongkile pha no hai to apana hi reverend pui spokesperson ipan sa di we e tu ta chu spokesperson ipan sa di we finance kam spokesperson e po sa a hele so pa na chu finance dong chu akiti wan sukum lo ke sum yan ma ka pu do chiken a hi le japan na chu iche kema self involvement initiative wa ko na chu ka to form pi lam kai ho chen ha chun khongkile ki no wa pulun thang saborme na ama ina he ThuA ko tu chairman apang ama ina ka khop na wa he to apana reven pu spokesperson pan sa ta te ama kam felin ya kai e ho thale ma sejin ta chu ke chun e nam de no wa ala jo phana chu ko tu chu reform ki boarding a home kit phana chu ai chang chu spokesperson a chu e nam de pai ki no wa ala ta chu khong pa na hita chu khong me ala next question na sedan chu question ni lo di tai ki yung ki ho to na question nan sa lo discussion dan in chitin na sedan chu na kam tam thim munal thim na koi tiam ha se na le kam tam venga munal pa to banga khun om thim dan no hintin na ai le e chi ko tu nan phut do ta vin na iti dana ko tu te pan la na a highway honding le hon loading ThuA nong ki boy khawa na ichi gol hang khat anaki that anaki kabli so ipiti dana ki kabli ham hi che pa chu highway ki hon lo thu pa chu thimpena seiding a chu a thu yo lo a just spokesperson hi ya chu a spokesperson would speak out what is being resolved tibo chu e ma chu executive ki ide dia ki bol jong de lo chu ya chu UPF to keno kyo to ama hon chun aseu chu ki apu ki phong tu ya na ya chu icha ko na chu aphong pa chu I ta ya chu directly or indirectly bin blame able to chu that's okay ho lo chu he japan na chu e that hoi bitinga lampi ke ngam ti chu ong pha na chu ki phu le na he ta chu thil chu ma na hi le thil chung so hin even case school long attack ong bol wa ong bol atinga hu wa ai wang chu ko khumiten modbung khumite wang chu engai lu ve ti chu ka sei no min modbung khumiten na sta e hu ka khumiten e hu chu kidang ta abon wa na in jong ki hal ki godan ham hal bu na chu in jong gari nyo si hal bu na chu on sa ki hal bu na chu le ipya na chunga allegation chu ipya ham mi khat pa ki allegation kap chu li ai le ke chu thu phong kai ri a chu highway honding a thu phong kai ri a chu ke spokesperson chu langhana chu mi to ika kyau teng la wang chun na third party to kyau teng la wang chun right ki ne chu ai wang chu ema committee sunga committee kyau na chu aphong do ai pan teng chu le ema right hi to lo chu te ka hana chu news 9 te to deria kom la ka kyau chu chu teng le koi to ka kyau na wa chu ke idea dong ka se ya chu teng le nampi idea dong ka se ya partly I'm responsible, partly my committee is responsible. I want to a hiche committee
UPF ke no kinop to na choten la kutu kinop to na kapon do chu ke chu responsible ke nai sai lo ai wanga chu ke hi lo wanga chu mi gel dinga chu ama apong do hin ai chu kanunga mi mu ta lo bu chele ke bu mu ta so I'm in the front line. I have to be blamed ke chu engo ngai ta chela ya chu abol ya mind ka bol which I never mind ka mind ka bol nai sai lo ai wanga chu tuan an sedan chu na tuan an sedan chu UPF le ke no nan min fine UPF le ke no hi UPF le ke no te hin ko tu ya control le ham ai joystick to banga che pa wang chu ka hepoi na ai chu hi che highway chung chang thu hian lang ipiong la mi ko tu ti teng la mi civil organization hitalo cho ya kai pum pi a hiya nam level a dinga dinai ya chu hi che highway ko chung tu chang civil organization hi talo ni til am organization ham no ko tu chu war committee cho okay war committee cho galong zi a chu gal nang dinga bu ya na CSO lo cho okay ai a le temporary cho tun gali be de ko tu be ta cho kukin pi chu ita be lo ri cho keso be lo ri cho TSA be lo ri thadun bi be lo ri cho ai wanga chu ko tu chu gala be le be ri ta temporary bo ale gala be le be di tu masangin pinam cha kip genin deputy CM hin la chun ko tu hung ki dissolve in ama chamin kana YouTube episode dang jong kana se khatan thang hi di tha tiang le bonge na sala hung hingki ne ti to banga khu ama chama hung hingki di ipizia thia ipizia hung hingkin ham cholang pang chu no comment poi di ta I have no idea hello ThuA ke ko tu ko da na kum thum ta cho ala ipizia na dal ha ham aji hin seo acha number 1 ke chu civil organization a pang diong ka hi lo ka sei banga chu ka thudu zia ka gel kho zia at sama kuna hi che galung ki pan chu iblinga chu bilong za lom ti dong le ka che go na hi amo in emat lo wa reverend khat chun sum ching le phan te ti as emat thu ya ala chu wa chu khong pan nga le ka zo chana ka pana phaya committee yong ka hu do a theng pana seidinga mi tam ta thousands ki a hu do a ke pangai ka hu do hi po a hu do la ka pangai ting ka te chuten na cha kuna chu army officers ho tong even general tong hoi ta close ki a phone ki bola ki ho to a mi lo si to line chu kilama king kho ta chu ai le cha chu ra se ma banga chu spokesperson a in pan sa ki to ai le cha hi after 6 months a hi school hi hung kyong ta chu school hi ong kyon pading pha nai ke kalung thim ki chi mai chu tunia toang lun ngamin lun kip gen to spokesperson pang pa kho na lun kip gen kho ama khu ama to teng la dang koi chu mi ham amo sanga chu kela samdem amo le ka the mi bol the mi ko ek ko wa media cell phu do dinga ka bol ta ko tu ai ka po do media cell po do put do te ka ti chu anyway tu ni thu ki do ai privilege e ke ong thoi ka sei do kha lo e ai chu ipam chi pathenung sena ka to phana ka kila hin ai wanga chan jong ko mu kha lo koi to jong ka kheu tu kha lo ko nu e do kha lo mi ko ma se di jong ka gel lo e ati a chu ke spokesperson ka ya kanung thop ding mi am lo ding chu ka sa sam na ka ti ge ko tu sam na ka ti ge ha te na chu media cell ipu do di hi ti hi agenda ko po do ta al eno pe phana wa chu media cell chu ken ka ki mo po a mi ba he ka tim khoma ka ina jing ka khari ipam meeting kan nei khoma heavy lunch kan lo ba chu refreshment thupi ta kan nei pin serve abola amo ka tir khobin tin so bite ho nango hi le ka thim aching he abol the ni rin hi chin media cell pu do dio no na pan dio spokesperson ka ti lo spokesperson ka ti lo ai le cha chu ai le ingin mo thi moi ta chu ai ren pui hai go hinte in ti thima no I will always be behind you okay front na ka che ding behind na ka che ding ipan khom de ka ti ai le chu pe na hoi ta full fledged na appoint khan bol pha na hai ola kong ki thap a ngamin nun chu spokesperson a ke khela de appoint khan bolu cha chu ke kal he chu ko tu chu ka da la school phat cha ke bol that's the way how I resign myself from Koto. I want to yes, that's it.
ngamilun say dan ile political decency nei ta na ki withdraw dan ham to ham khu emu ale he o nang hi nalung tim pai ti tin ngamin lo ko to pastor pone say dan hi nagari hina boy laita ga lampi khani hung ki hong ki go so le chil thangim nei mi pi te hin na tinu na school bus khanin lampi na tin ko nang gari nang school bus dan ham lo pi I chu khu ke khai zo pe so army te asam rifle te nagari apun wa lampi hono ti khada nom kha so video pe lo pi chu ke hai lo ke pan sungam ha nang gari I macha ti lo na thang gim nei na ti yang I ba thang gim nei na ti am kin nang ko san bo hello thang gim nei ki ti hi gim nei so a thang hina mi pi jong gim nei a thing noi jong gim nei tai pum gim nei jeng cho gal mi te ile mi sa te ile mi do se ding gim nei ta cho iti sai thing noi thang gim nei dan chi ti gim nei ha lampi hong lo di ki ti le nak ki kap li jeng wa no se mi direct shoot mi pi ti gim nei ha mi pi gim nei ti chuna som zun che ki tin het kha di ha na khat azun che so mi do se zun che na tin ge ja ti hello so pi toy ki na pi te ki boy pi te bui to lai hol te u keng I tiu chula khat te es ani tiu chula nickname na nickname to men gel jeng utin japan ten japani nipo even ke ka gim nei to am ka gim nei am ke na gim nei na chu azol in sei di chu na chu tam ta ale ko tu hin na ko tu na pan lain man manin bon na bol jivin ale bon na bol wang wa alung ke a bol zo lo ti dam bol ngam lo ti ding ham bol thei lo ti ding ham thil so lien ta ahum thil so lien ta khat ahum tiang le 24 hours shut down na ti wa exceptional case nom sa jiu na so ta na bol kha lo chu ke ka pan lai tho chum lo ke ka pan sunga chu total shutdown jong lo highway chu ki ban ni na highway chu ki ban na ai le azwa ni do ni hu cha chi kyo nga a kyo na pana chu kyo nga ta ye he chi a kyo nong chu kine ma khadu ma kyo nga hin adi ta sei dinga chu ya chu kine na pa en le phlau long mai the in tin kine na chu kyo nga hin ya chu hi chi father achunga anunga wang chi ma kha lo ta chu kinep na thon ngai nu o mang pha ti zo la ta nga ale ko tu man le mara bonan bol jin a tha jin ale mi thi khale ni hungum le kho khale ni hu kya le lung thailo na besanan bonen bol jin se bon ki bol ji hina a phat chom la ma na mu thawam chi tu lai ta as total shutdown ki bol ho na he chi hi adi ta chu kukin pi ha teng le ko tu ha organization no in tu ta agelo wa apha dinga agelo bol ti ta san na kanizin ahin la tu din muna dinga wang hi ke ma personal view wa hi apha chom na wang hi ka mu be se boy ke mu khel lama apha chom na wang ke boy aji chu total shutdown ti teng masang la choi le pham milong jong hunga chu teng le kolle wai jo hunga chu teng le economic blockade jong lo shutdown ti teng la phailang ki ting a hi ThuA e ho shutdown ti teng le e ki shutdown na ta e yong ki chat thailo ne long ne zo hon long azo thei ta lo a chon long cho thei ta lo school ka ho long kai thei ta lo pum mana chi ki mang a hi shutdown ki bol hi jong le mi da hung lut ta lo a hi chu teng le Dimapuna ko na thilpo long hung ta lo phaila ko na hung ta lo shutdown a hi lo jong le shutdown hello tu lai ta to kan do chu tu lai tai lo wa abang kom kom le bol jo khin tu lai ta khu hi le e mi ten shutdown na phu nu hi lo win u keng ten sena patia a kha ta win na no ThuA yong hi tang ji hu le shutdown ki na cho ai chu thi nam ten shutdown ji ya na thi na kinit na ya ka ti thi na nit na chu ilung hem pin shutdown ki bol ThuA chu ai wanga chu shutdown ni bol chu e le yo chu ki mangam ti yong chu gel lo the chi lo ai wanga chu lam ka ho chun thil lo pi ta long chu gel lo mai the beyond my ipiham capacity ke ma hi le la kalwa din ai wanga chu ti wang mi tam ta nong gel thobin ti ai le gala thi ho na gala thi ho kho ki bulu thi ho ki kap to na thi ho anything tu boina to related a thi ho zo se hi martyr symmetry a ki buin na he chi a phat chom na ma na gelam
chỉ ông xây bằng chú ipam phát khát lệ ipam khát kim muin tin na amo lung ghé là cái gì ấy là mo là cái giàu tụi lỗi nó cái giàu lỗi bằng chú idea chú gạ cái gin mo khát một chỗ ya chú phát khát tiếng lệ ít mà nó chú kim muin thì dùng chú tạ sản nó chú anh ấy dùng dùng tin cái tạ sản là bao nhiêu đó hình lăng thì tiếng lệ thì là khát chú ông chỉ bia tại ya chú till the end ball ngay thì chưa lang aja min list tiếng lệ phát chôm na đi ông lệ thì tiếng lệ min phát năm tiếng lệ thì chú hidam tiếng chú gin mo omen reality awang chú có mua rồi bồi ale ko tu te hin hunung zau ki tan nang zong pan hung la ki tan te nan zol khavam tula tu lại rồi ấy khát ấy rồi ta chú cái din muốn hẹn nó na ai vang ibitai souvenir building history hall building chú ấy có trong chỗ cái gì lộ bây giờ ai chú ale to nang in na sei chu a phat chom na ding ana mu be lo TBA pastor mi thum ki tha hi epizia martyr cemetery a ki lo wa a chom be na vuyu ham chú khát yang chú explain cái nó bol tan explain cái bolin coi nhung ấy độ hay pun thì chú cái idea trong hay pun ipam as a whole là chú TBA làm cái chú tổ khoma kiểu khoma thì tiếng là TBA làm cái sẽ lo mình bị tâm tên trong outside TBA on mình tâm tên thì chỉ martyr cemetery à với sangin TBA center à với apazoi thì cho feedback sẽ cho tâm ta kim mua ya chú number one amo ho thum hi min gal mina mu in tin that jong le amo akal soni pathin tu akal so mo hin ong kile jong pathin tu akal so jong kile wa hin chuteng la abon chike wa TBA lamkai che ho la che hi ji wa chu he che hi TBA campus a ki wile phadam ti chu lamkai hon age lo hin cái chú local pastor ki ya chú ama hogel chú cái phone đó ken long chú appreciate cái bolin thì chỉ ya chú akivui ni wa long chú cái pastor nanoya cái local church in host cái bol wa mi pitam pi chú cái condolence service chú cái bol này ya chú hilai martyr cemetery akivui lo na chú phu dong cái phu này pon ko tun jong phal na ap win aphai ati win ai chú TBM mi che ai ji wa chú idam adang mix hian lang le wang chun kyo chun right ka nei lo di wa hin a hi wangin TBM chi ma hi le ho ta chi hi le TBA mission campus a kiwi mo ne pimam ti cho hin je tha do le ku ki thu am pon martyr chu hita bang ho hin martyr cemetery sta bang ho hin tam ti om de poi ngai lu na la chu TBA chu na chu he ti cho hi ibola hello hi chi kan don hi pastor pu yes abon ba tha do pastor hiu ale tha do lam ja thang tha do po party and cookie at demo to ile till when someone join the dots na ti khanong le na ibola mo hi achoma permission ki pe se ham alo ama hoi thing noi ho na ga ho tha hiya ibola mo khuti thei ham ale am ho achom be TBA a hi jewa ale KCC hon KBC hon ECA hon aban ban se le piti ta ding chiwang chu I no idea cái hết rồi ale am ho hi mabanin let's hypothetical situation homeland hong ki mutai martian hong ki declare tai martian li sa zawam tua moi ong mi thu moi ong trong cái hết rồi chân trong cái hết rồi local pastor ka henetin local pastor ki na chu akibui ni a chu ke church chun mo ko pu ai chu ti a church in monapua hi le a thui ma cha he lo wa chu na bol lo hel ding hin na ichan ham khana chu a thu chu na het te di chu mi nunga khale pasal khat ki cheng di chu counseling na bol ma sal lo ham na de ta nam force an ki bol hi lo pi chu na ti ho vela ta pata counseling na bol zo te na go pan hi lo ham hello ma cha hello pia chu no ka vui tai ta ho na mo vui jiang ham no hi che issue chu ding la lo di na chu ki ge lo ka vui hi lo a che program chu host ka bol ya sum long lak wal ka su du cho kyo church
mi pi wa na le chini bong noi the spoke up chatui teng la ya kai sim whole ho sound system ho lakwal ka su du chu hi chu a condolence service chu a lot hne dinga bo su ki bo la ya chu teng la hi che executing program a chu ki zaw lo chu ngole ichi mabana zong justice hongum di kiniam jeng utin na NIA tian zong case alatan mihem ThuA hile ai le ADD nang long army officer retire ka ni NIA ki ti hi NIA ala hi pi a more effective apa chomna ai lo la agan effective pi ma ka se te mo NIA case ala ta te le lungmong jing ri अजी तो हिंदी पावन किसे कानून का हाथ लंबा होता है ना दान किती ही अखुद असावा साव हिन्ना तो एना एना लता इत्या चु जेक इन द बॉक्स तो टुक 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 सा अमा दी हिलो चो a case के register na tiền nung na voi nung tiếng rồi a case bay lâu tiếng ki hold do thâu thâu đi a case na hold on lo hold on lo ai đi le but không ai ta but conditions apply hold on lo NIA chu hold on lo đi but political nexus zia na NIN chu a thil hold chu impartial tan hold do di chu a result declare di chu na a result declare di chu political involvement angum tiang le big shots angum tiang le hei koi le langum thei but NIA chu impartial they'll find it out ai le iche gal masang je ma cha May 3 masang je 1 month ti vel masang je ma chu modung ai sei go lun mi sao anaka anju ka bli chu segun la mi sao ama ki kap zu ama chun ama esante chu NIA lutai ti wa ile ibia tu kya chu finding lo la ya findings so na ta di na head di khatuna pasu pun head di khatsu yes NIA in case hi ta amo registered hello cho head of the state in permission appeal head of the state in a register pan thei cho NIA le CBI ki ti na ale na school athil ki bolding khat hi nang permission ahung ki boldi na development work khat PPM khadom le nang permission ahung ki boldi hele azo nai hi ve ti nang in head di cho na nang ale nang permission lawa port ki lo di cho a bill zong nang in signable la bill mu ki lo di ale chele NIA ju fair deal lo bijula ti le NIA CBI ki to hina to a large extent very fair but the one who will be giving permission to a result declared ho na IPP ho chu hi cho chu unfair jiu chu same thing always a limitation yeah chu NIA limitation chu ta lungmon jing ding chu it's hard to trust na lungmon lo wali pi option na ne yong lo chu la yeah chu ele naki mo lungmon self deceiving the bozula no self NIA chu self deceiving hilo al NIA self deceiving che dei lo wanga chu ipam upai am lo khata chai na si NIA ki pitai tia chi ki mo gen na kum the ti ala upai dang se ti NIA ti lo adang upai in se ti le I have no idea no idea that's why NIA is the idea ki mo lungmon je was ka ti ki lungmon je wa chu e wanga chu to an se chu le permission pending khat ai lo wa la chunga thane khat chu ki to wai chu yes we are in a democratic country anyway let's move next let's move kasi na chu NIA thila hin la tiang le na because tun thing noi to kisai bomb blast to kisai ki tha ki mana to kisai NIA CBI na hin la tiang le because they are the investigating authority any agency aman theu cho mi khat man na dinga asam rifle te poimo le asam rifle ten akithopiu CRP BSF na kithopiu police na kithopiu they must not power in short ama ho hi local police on about thing le ama ho chu partiality luthe NIA cho ile straightforward koi masalang panglong ti dar khat na koi masalang panglong ti chu manipura hona boldi le state government na hei koi le thei cho NIA hung ide le sendra pa hung hi je wa hei koi le thelo but a result hung ki phone tiang le state in control thelo state zong BJP center zong BJP tiang le bilen audio leak case to bang NIA case in la la du ga pra segunal thu ti mangai tante thi manglo thi lovin hin la
the time is not ripe ti jong hi mai thein tin na ase gon lal chu ase gon lal sang a jong quote hi na tarik pe tarik ki thom jo chi ei ma dei to banga phone do lo vo du da vo to nan se le kalung thimang ki lo khan na hin se ngal ngal leng adi en thang gim ne hon hi vin ke karitai ta vain kaloi ho tam ta se pe om na lai vin mi phabep ko na ki thu pi jin na lem ho pa na lam ka lung ding lem ho pa na thang gim ne dimapura pa na lem khong thang gim ne lang hung ding ti hi army convoy mi khaleni kana ki thu pi zin na ai le army te su you can control na control thi lo cho ki request hoi cho ai cho ma jong operational constraint to na di to lo di mi to na di thing lo mai the ai cho la chu ananga ta di vo sar lung se ten ki ho hilai chan ka to thin di vinai se pio di la ana se na nge ti la ki se nai lo wa ki nga so ne ti ve lung hang pai ti chu then next time don't call back hin nung call te event ta ta ka bo jong tam pi cho ai le tu hin next a hung lu tin na nang jong impartial ta tin ham diplomatically event na bolzin epp jong le school nga hung lu tin di lo ha ka pui ai la paso jong na ni hin reverend jong na ni hin ho tha cha na hin na idi dana school nan pat kha ham pastor thalo thomwal wal ham ai lo wal hoi lam khana pastor hi sunga fan na ki hola mi koma pita bul liking to wang na ki bol le ya pathian gam ke len dinga sum na ki khol tum ham acha nal tabe ala nang ger ga sei te mu ka sei ma sei na hin don bu jengo nang su ke le ke bolani ki don bu sa go nam nang question nang ko ma question ke le ke ka ki question lo pia wa li cho ji chom la min don bu no kam tam venga munal pakan motiva nan nom do munal ta na sei di lo na straight to the point in amasa pena hi pastor kong pan sunga hi pathin talent ap tam ta kan mu ta chia chu pathin talent ap hi grassroots level up ding chu burden kan ni ta chapanga ko na aji chu hobunga mi pi ho appeal hingsa ho hinpui sanga chu chapang ministry ki pan la hi pathina ki changin te di dia number 1 hi pam ti a hi le school hin imazo se azove ti chu kana ta san chu tu gyang ka chi pi chu pastor ki a thu ka se ya hichi na bol lo di pathin thu ase le ka se le ki chai ta nazui lo chu nang khunam ta ai wanga chu school kain bol te na ka chapang chu zui sa te ding chu teng le it's chu force azong ki zui sa te mintin chu teng le council nga chu zui sa te mintin ai lo a hi le advice azong a hil na azong by all means ki sa te ye ti chu first one ani na kina chu tunia wang mitam ta in iche omega ong ki phu do apana english long school tam ta ong khang to ta azi chu what is your name you are very nice thank you very much for coming to my home where you are going no ti also english so he also ka hit so hi chi sang adong nal zo ke he cho ken let nas go na what nar you doing tio ho na ka hit ni cho et banga ki da cho hi chi a chu school ka building ya chu school ka building english ong apau nei te banga thosa ding ti hi ka po na kha chu teng le aban ki na chu ta sathu thagau tu pathin tu hi akizo ti hi che burden kan ne ya kai nei pi to prayer kan bo hona taw na kan nei hona pathin in ka taw non asana hi cha chu school chu kan pa hona ka ta san le ka kinep na banga hi chu kan chi pi chu ai la a south himin na tuan an don da mudani nei pi to taw
nei nei bito tauna nan man le school hi chung la pa hung khel la jeng ha mai lo wa le foreign sponsor ho pa rai ta na hin pat le le ham chung nga nang pana ni mo khila bon ji chung nga pana khila ji kum su kum su ya ga ki sei le pu ngam thang ama hi e na ngai lu na emele ngam tang hau kep emle ngam thang ama e na ngai lu na pastor ke hi lai dong na sa ta ama hin ngai lu na e ne ya chuteng le ti a chu ama hin e ne ki tho pi ai le omega hi ipi tuble doi ti dam a meaning ipi ham ipi lang dola na la ham a bible meaning hi alpha le omega so hi na omega what does it mean to you nang pi hi meeting ta ne he kalung thima ken ka ki mo sei sanga nei do hi pha o hi ta mo ni mo se phatwanga he na lung thim ka hol di lo pet sei jang ta hello ka sei no mo nei do chu ai ma chu ken ka mo sei le langa pa ta jong khu mo sei e ti diu ya chu kan se na mo sei so chu kan sei sa som lo di cho kan ma chet chet de chỉ lại talk show rồi na mo sei là min dong lo mo sei ti ông zin ti nin do ta cha omega ki ti chu it is the last letter of the Greek alphabet na alpha beta gamma omega ko chai nai chu a b c z to bang bang chu cha chu pakai jesu christian ke alpha le omega ka hi apat na la chai na ka hi ti chu chu pham te le ke nunga pathin ta loading ke pathin ka hin pathin ka hin I'm the everlasting, I'm the almighty, alpha and omega heche omega chu omega school chu school long omega masanga school tam ta ana umintin omega nunga long school tam ta hungbe kinin tin hizong le pakai jisu omega ahi banga chu ke school chu omega the best school de hi ti doile tu ma chu kasai na se dan chu ke ba na ta loading the buck stops here the buck stops here exactly chuteng la nei da lo khala se omega ki pan lo ka school khu unique school the only school in the world that has a name 2-in-1 omega public school and kindergarten kita lai che omega school le lo pichu min school min lang min sao pen mai dei chu 2-in-1 omega public school and kindergarten na se dan hi thil tam ta training tam ta le kilomin ka college kai la ya all rounder education provide na pen school chu pi ham tele Sardar Medical College of Engineering for Arts Science and Commerce ti khana hi so to banga khonan bol thim ham ti rong kalungge lo pi at 2-in-1 ka ti na choi na se dan amale nang le nang na school na se pa dan hi kolte ko ma thili i ga chote le sar ye le lo ye best hai ati lakhan sar ye le lo ye best hai ये नहीं ये बेस है हाँ ये भी हाँ सर ये भी बेस है बेस कितनी ही ज़्यादा थे हम ये बेस है और ये भी बेस है वो भी बेस है न ले न सो नोम पेन चु ये भी बेस है वो भी बेस है इतने बंगा चु 2-in-1 ka ti na chu mun khana ni ti na cha chu hangpia chu school chu themjil namun secular education ya ai ma chu ke tu chu secular plus spiritual education pe ding ti chu ni ya ji ka pho ka vision nu jang tu kya ka pho do ai wanga tu ai school ong let pha nai school la wang khu pathin thu khu se na man phat kre do boarding cha pho wang khu phat ta cha pathin tu ki pu ye chu teng la ban kina chu and kindergarten ki thum ta le school campus hi munni in cha chu kindergarten campus atuma ama separate campus ta chu class 2 apana anoi lang khu atuma ki po 3 apana achung lang khu campus chu ma ki po ai ma school chu khat into campus ai le na tu lai ta na na school 2-in-1 ani nin na 2-in-1 hi jong le pp jong le abon bona ki go ma student izan na niam 1000 so ka say no approximately around it's 1000 plus 1000 plus boarding student izan umam ka say no around kasi ibra ni si sagoram na ko win zan ham de la sang khat thin na ding zakole som gate
ตัวบังเหตุขัดตัวนะที่ชอบยันดอนบทเทโลฮัมไอ้เล่ทางยิมเนี่ยเห็นนะสกูลอิจานุมัมวันนี้ที่สกูลลาเห็นนั่งเร่งกิ้งก็อีเดลจนอิจานานะก็อินโนมัมก็สกูลเฮอมเสียหลังไม่ต้องอังไงด่าด้วยมีหัวหลอกตรงนักข่าวก็อีเมลให้เป็นนำติละแค่เห็นนะมิจูเสียนั่งในที่สาวว่าที่หัวนักกิเสโนมัมไอ้เบงโกลด์เลยเนี่ยฉันคุยกันนั่นให้บีบราติละค่ะเนี่ยนะครับไอ้เบงโกลด์เลยให้ไปสิกันนั่นให้บีบราติคนละค่ะนะครับเร่งอิจานานะกิก็อินโนมัมนักข่าวก็อีเมลให้เป็นนำติละแค่เห็นนะมิจูเสียนั่งในที่สาวว่าแค่เห็นไอ้เบงโกลด์เลยให้ฉันนั่งคุยกันนั่นให้บีบราติสุกี้อันต่ออีกตั้งtu kuma metric result pass percentage is ham tu kuma metric result hoilo kya a hoilo kuma kyo he metric result hi a hoilo hoi poi honestly kabet song award se hin chuteng la chapang song athomin cha hi mi khat nu hin history bol na a history paper geography में पेपर आ इसे सुट ले चार्ज फेलता पास ही ले मार्क्स हो या होई दे खत पास होई ले कंपार्टमेंट ना होगा अदंग जो पास चिया आही वांगा का रिजल्ट होई लो पिछतो कुमार honestly अब कुम से ओमेगा रिजल्ट इज द बेस्ट निगा दोले कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट ना ही द यंगेस्ट recognized schools ओमेगा जो वाही स्कूल था हम पुट दो वांगा recognized ही लो like the youngest recognized schools in the Kangpokpi is Omega. Ala ito banga school min thang very well trained and very highly capable person by the name Sitlhou na in lead khatsu ibola history geography history ji kha ham chulung don ta it happens no kya lo so it mo jeng lo da theo mỗi chỗ năng theo mỗi coi nó ngồi đam student thế ai chứ lăng khana chú cũng hay rồi cái tí mi careless ta chứ na se dani ngam sei len ngam film ma hona bai se wa hung te ni koi han he nam tile khat pa chu ka he hin khat pa chu koi ba ha ti ta bang tai ma na min na don bu dani na ani ni ka he poi ti nom lo khat pa chu ka he ha khat pa chu koi ba ha ti to bang hi tu kum na result hin ten ai le hitin school tam ta izat to bang meneti high school metric pe the na chan ka hello chu I don't know around school ke te chapang ka ti lo na nga to bang nga kaung district ai som gum lo da ai le iti da na student ho hin u keng te lang aga zot jing ke ba boy na ngum se la moi ki boy pp jing ke ham chichu mi ama choice lo da ai le na school hi koi to bang dinga recommend na bolam nang le nang hi koi to bang chapang ho dinga na school hi recommend na bolam kati ka ki grade nom na hi ke ten kala subject nga spoken and leadership class ai ke ten subject kala ji awang na chawang ka lead cha ke ten kala ya na so teng le o so ho long who be the master of your own subjects to ki teach I was ilahi lo ya chu nam phats ki bol hello ya I was amon jo jo nas paritsa hoita to their level bit such a ball I want to 100% hello 101% nahi confidence sure chahile leadership lang leadership ti teng le ipam communication skill public speaking to teng le nervous umlo ken kasay pen ta hui pam ti ahile izat in mathematics themen lang science themen lang chuteng le izat in helong le chun pau net lo ahile handicap nei ki ya chu pau hepa chun tun pau na he na asut je apau jin he na ahile achama chu science on ki hil the ailo aile geography on ki hil the pau na het lo teng le adanga chu na ha sa mai ya chu pau ko ha ta emphasize ka bol chu te le discipline pathin thulam ha ta emphasize ka bol at the same time my other teachers ko am ho chang chia chu emphasize ha bol che wa hi long le nang in question chu le itabang pena chu
confidence na nei mom tel ke Hilo subject lo ba kan do na su mi nu la paten na school hin hlen diu hile na. Why they should choose you among others katinom na chu. why they should choose me young hello at 99% awo khu ipija ngom ti a hile sapau leadership pathen thu hichang chu alina a hile le khalang chu apai sai ti chamon agel Ai le hito bang leadership education Christianity na. Ai le hito bang chu na school a base ke chu base ke ti chu na ki sei nom chu ai le na cha te bola school kaki to sei na kai nom sa lo ham. kaki sei Ha na ki sei. Yes na ki sei chu ai la bola na cha te kol gam vai ga na kai sa ham le. good question thank you very good pada char ngai bo viewer so chi im tam tam ei do he amma sa pe na ga sei leng ko zo mi khat hin ti chu sir na cha pa hi setting a kai sai ti chu sai kai sai ti a class 6 hi ding a chu ken the best school ko bo hin not only in Manipur all over India kan te the hin ken kacha signing a kai sa lo the hi katis novada ko so lo the hi katis kati du ja metric a chai khat ai le cha chu metric a chai a hi ama hon abo la hi 11 ko bo lo lai chu ai le kachanu ka first daughter hi a hi le metric a chai high school asim chai omega asim chai ya Japan na chu Delhi a kasong ta Delhi a kasong aban ki nahi anex kachapa kit pa hi ama hi metric an chaya hi ThuA pesan hogal me hogal hum ta me hogal angom phana chu koi school kai mala chu Manipur chu thimai ta dark age a chu ki mai ta hi chipe na hi kachanu khatwei kachanu kachikol to pinu ka kisnu skula kisnu chu ama class 10 asim kum chuteng la hi che kachapa khat pa hin to kachapa 10 ni hin metric achai ko a chipe na chu a hi le school ki honding le ki loading thu su sam tel hi chipe na chu ama ho se hi Delhi a ka puitas Delhi akapuya aile kachapa teni choi le bang chon omega chu class 11 am lo ji achu ama ni chu ilanga 11 anga emission ki hol ta ala kachanu long hi pa klo ho zo se long ki chon ni am ta ve skuli te la kai de akhe pon ji chon ke jong la ko ne kai sa ta ati ta cha chu kachanu long chu cha chu class 10 asim lai class 10 reading a hi lai omega class 10 reading a hi lai chu ai le khulanga khu kapuya ale chu hi le hindi on la ngai de hintin chuteng le french language la ngai tin class 9 na repeat de kati le repeat tang eti a hilanga khu class 9 agar repeat so that's the reason otherwise born to get omega azot Ale aneo pen pa kai chi kai na lai apai nang ma mai na kita san do bole ko na ta san dam na apai aneu pen pa kai hi le chu so yes question to answer to clear up clear the thing let me explain further min ken ka cha hila ka kai sa lo le kun eta san nam tilungela hillo I believe in myself I believe my school is the best and when I sapau kan tho kita sapau tho yes sapau tholo di min nan troll diu chu over smart and tiki diu so na kilet sa pastor kilet sa nan ti diu cho di chi so na kate heng ke man thu ka si ya ko sapau kha man ni no ko sa anyway chia chu ipam ti le ken mi chapang dinga apa pe na ka bol chu ka cha de apa pe nei ka ti ya chu ka school teacher so jong khu acha te khu omega kai wai chu ata se kai wai chu chia chu dunia no ho hi as a teacher ha kyo pi loading as a parent ha kyo pi dai tu chung wa long chu hi chi tu chung hi che suti ka nei ka sung wa hi meeting ka nei wa question ka bol chu ai le tu a hi it is school na pani na lung thai nam question apan ki na chu ai le na cha kai dinga na dei mo na midang
acha ang kai dinga na dem aji sin inbox khoi tak ki bol sa bona echi ama ho jong alung thlai la khop jana kinong kacha kai ne dinga school ka bol ta banga chu ko zo acha school dinga acha school kai ne dinga school chu ola pong ti chu ka sei no ale na school hi a base na teaching la dong base in tuition fee la dong base hi ham asang pe na tuition fee hi kom ki pat nai sanga tua ki bang su kai ta ya chu omega tuition fee atami te mi eki cha da ewa midanga sanga tamdi te lo ning ale paso punang reverend hol ha cha kha jong na hin yes mi lungset them ngai lut them khoto them jong na hin na yes tuition yes fee ne ma bin ka pezo poi ti hung taw mium thawam i cho ipiti na bol na loji ipina loji am cho hi poplinga ki sei lo ya na ni do li ya chu lo sei ngai ilo chi chu ka sei ya le music hong te la ka thil ta chu i thei lo ken offer khat cha ka koi lo no offer offer ome yong ka ti lo ampo yong ka ti lo no offer but according to the situation I am a loving school proprietor ke ta ba ngai lu na nei umi ta apai nam ngai lut na hi nam ngai lut na le chapang ngai lut na le ho la cha hi na zala tam tan na ki thopi kyang kyang ka na gel ji tho hin na sei nom lo wangai chan ham khara mi hong taw ho hi na thu mu win na seek and it will be given to you ti khan he na zui ti ka ta zin na zui lo lang to pa na zui lang na ai le a thang pia January le December ki kai lo hin na chom janan don bu di kai sole banga ril na kai sau lo dingin January le December ki kai school ki kai na lo ai bola tuition fee na la ham tia mi confuse ngum min na hi short answer ai pitin just one mark question ai chicken ka do ma sang school dang na do kham su adang ho nang bo toy ki ho in na school dang hoi chom ki dong in tin na omi ga bo hin iti omega hello school jo si ai hi Jan to December class ai chu oza chu salary ki pe chu oza chu ato tha la ki pe lo ti lo pi chu all schools answer a paper check zio ha mai lo le pg hi da they are paid workers le nanga hi adang ho nai zo nang ma mai zo na ki sei tan na mi dang mi pha ka ho pi kha hon jong na school hi adang dang sang in English lang a them ve ti win na na hi American English British English hoi chi pen na man ham a ki hian ai pe ham ke hin American English British English this English that English ti ko tu pi sa ai lo na ai wang au ken ko tu pi sa pen ta chu MTI mother tongue influence lo na dinga hi what you are saying no what you are doing zu to kiu dam kan ti ne lo baptist youth fellowship kiti ho ba na youth ai lo wale what is your name ti ho ka hit ya khu hichi ada tha na dingo wa chu hichi native English he emphasize ka bo hichi native English emphasize kind bol na American English si ibola kind bol ham kati ai le hichi American English si ke hi kong kina izo a American friends so kana ya chuteng le American English si katheme ka te poi ai wanga chu hilang pa used to ka ya American English ka hi apai chi school lang hi chadin chai photin na tu ni ki holim na hi topic thoma ka hin khen hin na a khan na hi social life ti de ham political life ko tu na ani na hin school lang hung ki holimin tu hen tham khat ho lang hung ki ho tin na nang gel danin ho la sa ho hin political movement na political demand pan ala din na dem ipid lunggel na niam ti dan chu political demand tu in demand nei ta ve na tu in separate administration demand nei ta ve ko tu ten ki phina nei ji ta ve na gal mi ten I khole veng hung halloween tin protest rally nei vin shutdown hoi bolwin ai le government koma separate administration in the form of UT Andaman and ipita Puducherry model atu dai tivin hi cho hi hol ha chon panala diwa phana sam ipan longgel ala mo ai wanga chu frontline na frontline ding di hilo prayer support about you to teng la pathin tu to ki saya
ai chu demand iti teng le mi Israel ten long delivering sang ai cha nu chela chu teng la ma hon jong demand ane wa cham thla na de u chela ichi a chu ichi thil chu gu cha lo cho political demand chu gu cha lo pi cho pathin do nei lo pi cho nam khat hi na a chu teng le community khat hi na chu idei khat chu I demanding mo chu teng le government ding a jong a se hi lo pi cho ai wa ap the diu le ap the lo diu chu a situation in pontin ai wa chu we have every right to demand what we require regardless of church leaders or laymen tu la hina enjoy pu ngam thangin nang ma na hin lung se dan ho na se na tu la ho thla sa ho hin acha ho thla sa ho hin mi vai chate sa mi nei zo ho hi avet dom ham taw na ni jong le mi house te chunga khunang am wa le a taw na hi tui zep ham na ti hi fa nang gel dan mei khu alien lang ki ve ham no nothing as such min ego dung jia ji chi ya na min ego dung jia ji chi ya chu ken ke ngam thang a pu khle da ko ya ngai lu na e chan even dikhon no e ngai lu chu aje chu ken mi ngai lu na chu ka ki hol lo chu I earned it ipam I deserve it ti hute aje chu in ko a chu to chu ama hi ama ko hawkle da hin ama ko alung ga holing kati lo chu ma ko pungam thang hin ga holing kating pudi ko hin ga holing ting kati lo chu ai ma in life a chu pathianin elung se na hin tin pathian chun itilam ponga egon pe pathian chun pathei bo teng chule mi man cha chu pathian chun mi man cha ka ti ya chu pathian chun mi man cha ya pu hawkle nin jong ama to dong close to dong kai khalo ki ba set lo ai wanga chu pathin lampian go na ama through ai borwell kamu chu kaskula ka ki pa be se na kai nei pi to ka chi hona ponun ka sil pe a chawang ka pe ka ki pa ta non ka man a ki pa da man chu e ngai le za chu me chu ke chu ka ching ka ting e ngai len ta nun ka hol lo pi chu e phat thei bo na pa chi ke pa ko ka se ai wanga chu chu ken mi dung hol gun se long ka hi lo to pastor putu hin na school na nang ma school private school nang ma school jong hin ho bunga jong pastor hin na Catholic father te Catholic brother Patrician brothers ti te to bangai na father jong hi parish father jong hi school principal jong hi ti da na tu lai tai ani ne na ko ma hin na ai le ho bunga pastor ni hin na hi salary na la ve ham kon se just asking free na bol ham ka thi na They got done so if we had him and model of him. Nazat him cut the mum, model of him was it. Ki macha ka sa poi koi macha ka ki ho pi poi ke hi just na hi na iki ho na pa na Nampi tilani boy. se hitin se je ngoi toi se iki ho na la ka la hi ka kat de koi son chu answer hin bolo Cut it, let it be open, no problem. Cut it. se ta Salary he pastor salary he almost it's not small amount na it's not too big also kalalo tukum ma kalalo yes kalalo ai le to tha do tba pastor thum hung thiu hin na wang silum ta no char sa dinga ichana tha sam naw mam kyo church adinga hasam lo ai wanga chu directly hasam na the ipisenam tel amo hi pathin aman cha chi e wacho tba hasam le church jong chu hasam na ma ipisenam tel pastor paugo hi crusaders YouTube bol pa khuna ama hi ga sei le 2014 na pastor ko nga ya hi asama hi pathin bisya seminar bol denga in ko wa pastor pago ka ki pui chapang cha ne ama tba workers anai lo la ka ki puya ami na kheta hu felta khom ki ba pipe aile hope ku se nang ko ba ka cha te aman hu ina pui lu chu teng la ban kina athi masanga hi pate kem ka bolwa mod bunga hi ke kyo church ai pate kem ka bolwa hi chu hi abana zo hi July teng lo hele omega I kem bol dinga ka gut ki dia ya chu
ama ho thi church adinga hasam na ike adinga hason awat ne chu he is the crusaders among our association na stop the man aban kina chu reven Khupthang Sitlhou jong na stop the man cha chi na reconciliation peace chuteng le ya kai development ama hi umai chuteng le ama hi calm peace and calm kina ke saun amlo lungmong sel ama imno le lungmong zen ipa tabang igol tabang ama to jong ki very close church ajong personal ajong kimang cho even kai go lu jong the same ama jong hi na sata daily bible jing ka sha daily bible devotion abol jing jing chuteng le ki man cha khom na jing jing athumu wa hi borum bapti sa dinga hi na sta to last message Aile was what message aile na pastor nanahin nong hipon school nan punin abani pastor nong hukinin biren chunga na khunna nanga min taw na naman pi khaham of course nakisiam huh nakisiam I would never regret. to hi ipiti Let the dola na world gelam say anything. Mean if you say only, I don't regret and I don't have any guilty feeling. ai so english pauna sei pen chet chuna e pawin kharvin sei thati ka ti chu nakisiam ai lo wale kho poi ka wang bo chu ka wang bo he tia ni Kaki gelam si nai sai poi. Guilty feeling themo na dong kaki chang poi. Tun hungen lang e tau pe to la ka tau pe kina lai de hi. athu wang ki bang tapon te ti ham What he desires, I'll pray for him. And it's the will of the Lord. But in Amat, Achung Tu Natoh at the Bosela. As it true, he's like I mitam tain, say so. Ho Lata Ho Chun, Bunken and Nail. Ho Latamala, any Christian Chun, Amai Katao Peding, Katao Pe loading tea, Bunken, the enemy on Tao Pedis. But in Holo, ale ha isilai ta chu ale tu hin gal omin ki tha ki man omin mi abang hanin sei jiven ale nang hi thil he thei ta jong ni hin nan thu se ho hi mi lung sung anan nunga hel to na lut chu chu jengin aila gal mi te tha ki ti hi chon set na ham Igalmi thad galmi chu kithat hi dong alaya chu athada no machu chi chu deep ta chu hungai ta chu ai dang ha se da te zole na jong omega school ni to fire hin mon ne khala chun ke nin mo ngo di hin na ka sei thei chu ka sei de kho ka sa la cha ga don nge ake sa kai poye ake sa ne ge on ke sa me ka tang cha wa le to galmi tha ki hi ke ta san lu zui le Bible ka pom dum sia pathen tu to ang kito ka ta san cheteng la as a human mi khat hi na ang ka gel gal mi mong chu umlos ai banga chu ei that ding chu igal che ei that ding chu igal ya tun ke mod bung kai chu mod bung ho to lam ka ho chu ake do tai mod bunga Khupthang to lamka mon chu ki do ta chu ai la mod bunga Khupthang family to mon family akido mana chu lamka se chu ka gal mi di lo chu chule mod bung si na gal mi di lo chu mod bunga jong chu mon do lo mai thei chu chetang la lamka jong chu Khupthang do lo mai thei chu acha chu lamka si chu galmi na ko mo ka tha go ding wang chu kalung thima am poi lamka gal mi ei do dinga hung ko no igama hung lut ho yes chu ya chu ke ta san chu hi le tun mai le hi mana milong hi mana nom ta lokon ai lo ai le che le wa le khat chu wele bola lamka chana tha ding ka galmi tia wedding chu pathian cha khat kai na long di ka sa lo mim khat human being khat hi na long kanok thelo common sense ang kanok thelo ahin la me le ka poi milong ka poi kol ka poi koi ka poi kain sa pu ka poi kain lang pu ka poi anybody ei that dinga hung pa chu ka gal mi chu ya ei that dinga hung pa chu ke ka ki defending ka ki defend na chu ke ka thi na ding sanga ma ka tha le chu chon si lo chu
Hi jong cho hin na pastor pu ban le emi te hi ThuA thil hi chong choma ThuA hi koilang a emi lang a milong lang a mehle lang a ThuA hi khwelo ki tha tu pa hi chi pa wang ken pathin la cha khat hi na se hilo pathin la cha ka hi na chung cho na pat peng tha khat ka hi na chwana ming khat hi na wang kapu na mi athi jong le milong ho khwelo a ki tha wang kapu na mehle khwelo ki tha wang kapu na emi khwelo a ki tha wang kapu na to nan se pen hi mi tha tiang jong le na mi tha tiang tha khat tha niau min na ke gel danin mi go khobulu dinga e tha dinga hung chu I kap le thi jiang ding hin na dia hen la tha ma sanga thil chom chom ho hi I chanam hanin I Christian ho to jong ki tu ka sapon na hi choi nam mi piten ha ki zui jeb le hin tin na bana to nan se di ka sana khat hi e ni ke lam ka lang nang thang kim ne lang e ni ki do wanga lam ka zo si to thang kim ni zo si ki do tinai lo cho tin ne na cho abanin hi chi an atua yang chu an an milong Irish chu yang chu yearman an Irish yearman forces his dead kiti poi ma ko anal ta kan min na those that I fight I do not hate those that I got I do not love my country is Kirtatan cross and my countrymen's Kirtatan's poor kagal mi te ka vet da poi kagat ka vian bi te jong ka lung siet chum poi ti khat na cho he anal na la lain lau tin ai le nang hi injo ka si tama bangin ta ka very do ni bol liberal office na he cha ka do khono don river so nang ngai hi ni ro ka tang cha wale very liberal zong na hin zalian ta le very modern pastoral na tua esante film kana vet la ya khat pa hi min pita minai suwa ki hoi pa chun zinan ki chen le he modern minai ni na kai no ti ta ba hona liberal tu wang chu lai kai no boy I'm not a hiloi liberal man minai ti hello so ism liberal 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 nei wang so kai no ho in so na ho in na kaya phone a pulpi so na to win phone zong na ve vezi ki ti ho hi di nam okay chi chu ong okay nei dang tong chu khwele etu kan do ki go le nin su boy bui to la nin hol cho keng te banga seta hoina hoina zong anywhere ke ka phone kuna ka phone khu ka study ka notes mi hoin kai sunga khu min tu pi se la ka phone man khu typing ka ball chu teng le tu jing ka chu ga se le tu jing ka chu ka church speaker chu TBA president pa chu TBA president pa ya ai le thu asei chai to ki to a hi aman thil khat ka tai ma hobung ma ka to chai ta chu hi chu thu dang hilo hobung to ki man ya chu awang amar sei to ki man hi chu ke to a notebook no na kisun pa sanga ho ken ka phone khu no na ka man cha hu hai ka phone ka tham ko min sei oh paso boy hi chi to ki sai na chom chain hin clear don am bono chu chu ha clear am clear very clear je chu chu teng le phone ve phot phori setting midang to ki howe ta ki gel ji hin na eh tu lai bible jong om tan na ai la paso pu thil khat na chom chan nan don bu di very relevant ke ma de relevant kana sa ma khadi pam de le to nang pastor khane tan forget about you being a principal na ho tha cha khat ki ti hi mi zo sin ama personal boina na nu pa ki ka boina ke poi dong ma ki ka boina ke poi in sung ki ka boina ke poi nang ko ma siar hin bol diu cho na with the expectation that it will enter from your ears and it will not come out here it will be stored here exactly secrecy na maintaining so that amahon understand na true het thiam ding that's tai true very ale true pastor tam ta hin thu sei tiang le aman zo hi ti na hin se na man zo hi ti na hin se ni tien se ti chu hal khat hi boy jeb lo ha chichu pastor adang chu judge ka bol boy ke personal life sing kate ke toy pastor khongpan kip sung pa hi counseling mang hi personal ta wang hi
koi mang ki bol pan lo lai chu school ma akibol akiboi le mi jong ehet thema ka te e yong chu ki chi we set lo chu pastor ka pan masana hi tam ta ka boi ki nu pa ki to lo thu jong ka sei to te le mu ki ka thu jong ka sei to chu teng le ga ki sei le mi khat hi anu hin achanu hi boiwal zenge thangboy na na hui kyo pi te yo etia ka kyo pi a hi le phata cha kem ke hi pathin tabang nei ve in lang I ma cha se ka se lo ding hi na poi na go se bon sen ki ti ala apo ka chu a share ta chu ama a life pasal to chu ka boin ho chu na a share lung dam ta ana se taw na phata cha ka na blessing ka pi cha cha ma chu lung mong pai ta ai ba kita pong ho chu ken koi ba cha ko ma ka sei lo ai ba nga tu sim bang chu tua ka sei bang ai kita bang in ka bole ti ai ba nga ama ti ka sei ka lo khu ti lo vai le trust deficit nung le boy di ta cho na no it's not about trust deficit it is not at all permitted it should not be this is me testimony ki that nai cho very bad it should not be done apai pa so photo na lungge li ken jong ka pome hit bang in an ngai lon jong tin zui the lang na mi secret ke bit ngai so ipam eyong ikitil kho na dinga mi kitil kho ne nga chu hitabang din mun aumin hitabang in aki bolin ti chu kholo ama kholo chu kholo hitana se chu thei mo lo adie ai le na thu sei na khana hin na hoin song na thu sei na khana hin mizo se officer ei thei poi mizo se service mo thei poi hi absolutely hello na ngai ta di tang na lam ja thang ba baby calm down ti te bol da ha ti ali bol ai ta na se ham mi student ho na til kho ta sa nga na ti na tu se a sei to ka ngai di ka ti la a sei chan aum pon na koi ma cha mizo sen a mu thei poi mizo sen service a mu thei poi ti chu ipya na tu ble na dei na sei no a full video chum di ba kha denan that na ta lo to ka bet mun khana hi seminar ai ko cha amun long sei pong ka te amun long sei pong ka ting mun khana hi seminar ai ko wa he cha hi pham officer ho ko ai le ke ma sanga hi che officer pa chun mi lo se hi le kha sima sim de mi lo se officer hi di sei cho ya chu mi se officer hi di ti ya chu cha chu lai ka chu khain hil chena ke ka se ya chu le kha simi officer hi ne dinga le kha sim de hi po le kha sim hi government service mu ne dinga le kha sim de hi po to be a good human being mi lo hing mi pha hi dinga le kha sim de hi chu mizo se chu officer hi thei loading mizo se chu service amu loading hi zong ai thei boy ahin la example ga se le tu ne ke officer jong kai lopi service jong kai lopi ai wanga patin la cha khat ke na jong ka long thai school ball khat inang ka long thai mi khat jong chu business jong ball thei logo nang ball thei na logo na jong na lo thina mystery jong na hi thei ai wanga chu le kha chu phat cha na siman he na tunin MA first class nei mana service na mun dong guarantee mu ai banga MA first class hipuma business the ball ahile metric pass anga MA first class business ball the ho chu ki jeme chu exactly ti chu chile ya chu ai hi ta na sei dam ta ka ngai le a chai na mo na ai ti sa but in a way to na sei jong dia hi jong le mi hi chapang ho school a chapang hoi til kho ne ding officer na hung hi na diwa ti jong hi aphan na kharum jam na no everyone aims never ka school ang mi can encourage lo officer hiding a chu mi school chu ki train loading hichi mentality yang chu koi pi lo de chu okay hichi mentality chu pong ma koi loading parents jong anei lo chu ai chi ta hi omega na ti so not the buck stops here apai ai le nang hi video hetian video na shooting zin abang kom le mystery na hung ki so zin camera lang na vezin cement na ball zin hi na ball mong ha mai lawale viral dia hi chi na ka to ti na dinga video shooting na ball ham
nang lung gel ga sei ti mo nang kan do he nei da ma sang nagin mo khat ga sei ti mo gin mo ne lo kan do jeng he hello ka tho internet ti ai ata ta internet ti ai acha lunggel blind bleng ta kan do ta ta ata ta ke mo thim ka hi poi number 1 school kai lai teng le school khen le ka bon ka ki khen to ka kom no hi lai ke ki sa le che ke ki sa ai che che lai ho so all in a video to ben so te ke ki sa e khat ke ki sa ka ti na chu ke head mystery hi na ke engineer hi na ke tain che ka ki se ke tain plaster ka ki bo ke tain pillar bi mo ka ki le hichi ke ka ki ti hi bible in ama hi lo ham mo si khanga pa na kilet ke sa na ka lung thi mai teng le ke tain kilet sa na lung thi mai teng le bai pathian amma hiya hi chu kilet sa na lo effect I'm telling you effect adi ka sei so ke bo la hi ana ke ma main ka bola hi ke maman ka bo la hi I myself a chu che se jong ko ma ki chat lo plus se jong ko cha ki chat lo che teng le khong se jong ko ma ki chat lo mo bol pha du ma ta bol pha du ma apai pasu pui ki hona hong so thim tan hi jong le ki no lu na ngai nai pon ichi na tu ni ki hona hi thil tam ta hung ki hoin nang ma personal life hapanin se loading gam jing i se jong khan te na kho poi you are very transparent person na nang hi sel gum lo na kikis na chan ge public a kikis ngam jon sel gu nei loading hi ti he sa hin na ichi lain gel jeng ten na freng ma jeng en nam mi pi te hin nang apa nai public chanam ma thanga ju ka kis ka ko le bo kis wang jo ya mel se chila ai ka ko ka cha ta ta ka kis so hi chi zo le sei te na kis na cho ai khanau na kis lai ta chum lo tham ne long kilang cho maybe picture kho tham ne la na ko mai the na ai le ki ho na no ma mai na mi pi te na ngai no ma ma de le to zo ka se ba na thil chom hung ki ho win nang ma family chan ge zong nang hi mi freng ta na hin aden ken nang kan kain het pan na hi news 9 na karti ke ho loi to na hung ki ho na vel na achi na flow khat hi na ki mai chang se panai lawan na flow khat hi umin thil na head ho jong na lung thim am ho jong free flow ta in express na bol thein which is a very kartige to to kho na wa chuna alu hang wal jeng so ke chan sei pi ji lo so ya cho khon na hok ta khai no pa na e pa ri pi ai le hi cho hin pan na gamle na mari jong pan na sata na lain tuin ho bunga jong paston hin kher hi lowa le nang hi emila the first of its kind hi di bhana pastor hi lo la lo ti hi mi pi hon jon he du hin tin sumle pai jong na ki la sampon sumle pai na la sam lo to kilon in jong na lung gel alien na mi hem khat ki ti hi any successful person will always have an opposition critic anei te ding ti hi alo thelo hen hi cho ha ilung thadi le ipiki bol do de ham na you have come across all odds ti hi hen ai a chai na ding in I ko na chai na ding in concluding remarks nen thu nei do nom jong la a chai na nei dong lang na thu se ding zo se na se chai tiang le na iki ngai na mi pi iki ho na mi anangai ho mi pi ho adinga ipi vai ha nom thu se nom le ipi ha concluding remarks ipin na ni nom am hin seo tu ni kho lim na ko na hi ken ko koi nom che ya hi le di a to hi ai bang chu ngai da jong su ni su nan tin am jong le ni that lom lom hi lang ngai da nong chu ni thu sa hi lang ai na ka sei nom pen ta cha hi le khat na tu lai gal nei hi bin gal nei hi na wa hi phat cha pathin hepuma pa la deu Christian khat hi na chu pathin lung dei chi pi ham ti pa chu khat na hol zo ding ka de jin chu teng le ama igal mi khon jong innocent amat lo na ding la atha lo na dinga jiteng le man jong igal nam hi jong le hi chi gal kon lo kon mai ai lo al ina nom ta mo khat chu tha lung chang nga ni
ai lo wa le imu mu ana chu thalung chang nei ki ti pa wang hi pathin de hi pon tin hi chawang hi kinga the hen lang chu teng le iso pi ho mi lo ho mei lo mi long nga the hen lang hi cho lo de nga hi na sata ki se gi ma pakaya pan la taw na man de wang hi na sata ka de jin sti lo wa hi le innocent lives ikila to wa hi le lo teng la pathin lu hana no ichan diu ti pa chu hi ti pa hi avezo se koma se no tu lai din mun gal to ki to ana ka se hin ting chu teng le ni abang khat nin Khupthang kilit sa ti azong e se lo comentin ka kilit sa na ne nu I a akichina ne nu jong akilit sa mai ing kating a hi wa nga chu ka zo chana mi lo se ka kyo thading chu teng la ka parents so hi amoy a witness ai win ho lo ka hi dan le ka kilit sa lo dan ka parents so in ko bu mi ho hin he bi nai ya chu ai chu kala ko na min in mu teng chu le ka pau dan kam dan hi ipam boastful khat kilit sa na khat ka nei hi mai the in di ka ke lo wa nga hi chong chu hin chu teng la aban ki na tu chunga pu monin Facebook a comment post nan ko na a reven Khupthang to kyo da hin na de de shevin atina mi khat in ase na chun hi che gileu lu pa khu chi gileu lu pa sor pa khu to ipi se nga yam ati kha jong aumen kanome ke agileu lu ka hi ke mi gileu lu ka hin kakum sanga long kachapangin and kachapang nom jingi I want to be young forever gileu lu lik hel hul hi chi kahi ahi hi zong kai jing di kadam a kadam le kum som sagi geya dam na kum som sige dam na kanaya kana ha na le lang ge ngu agileu lu kam nom na la kyu pat sa kitupi sa ti hoi keya ompoi ti ka se no ti chu personal na nature it's my nature lo ya chiteng le ka thawang no ma you want to be nature and you want to be na yes a football long tai turf ground ka nei ya turf a khu phat wang ka nei jilo ai wang a khat vela ka thai lu jia chapang bang ka killi chiteng le ka YouTube video ko vele chun chapang tabang a ko ai wang a chu thumu nei teng na ka chapan ki lo a phat dung jia chu gileulu a ko mahin gileulu pastor pa gileulu reverend pu native ho poi gileulu hi chu dam na he gileulu thei lai chu akidam na lai he ti he when anyone in Rome live like Romans Correct. ai la ke ko mai pinan dono mam hin dongo kan don bujeng de लेफ्टिनेंट कॉलोनल नहीं दानी रिटायर्ड नहीं हम तू आई ongoing ही हम इति हम चला चुका है नोम चो iti ka video dang hon na vet lo ji jong hin din na aban le e dong jing ho retire lo hileng hi cho ka bol thelo di hin na army very strict hin na आई वांगा चु न मेले ल चपंग चा आइन ओले इति न nang रिटायर zong na sapang chula ke ka sapang lo le ke hi tam zo ni tin en dong ji vin na ke hi BA ka chai kumama appearing candidate a combined defense service kana clear na abana hi 13 years of service a lieutenant colonel kahung hiya abana chizowa short service kaya permanent la lowa kahung retire na oh ale short kahung service okay kahung retire zo wa hi IPL Indian Premier League cricket tournament a ho security officer a Delhi Capitals team a sathum ka gazawa abana private company khatna thakhalani ham khat ka gazawa as a AGM assistant general manager operations abana private hi ka to nom lo ja chi interview kan pia le e select pai tu ka to na Bank of Baroda security officer na अच्छा 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 अजी नंपो न मेल चपंग चाया लेफ्टिनेंट कॉलोनल खचुन हिच अबो रिटायर ही दिगा जला कलंग तिमी किसाउ यंग सो आले न कुमी कुम सोम लीलंग आले लिंता wala na 38 40 हां 38 ka hi 38 वाह to major pagin holoi to bangani gelai na major pagin holoi khanga chu to khat amitabh film kharum chula na major sap kiti khat film khat na iso phal ai chu mi major hi teng la ane khat amumul
kang zi ta hona hi cho hi lo ti adang hi tin ai ni chomin ki hotin na pawmin paso putu ni ki hona hi thil tam ta na in zong ni clarify in ki kan hello tam ta nan se na banin mi pi tam ten zong nang na hin gin chat phalo hel dingu imi sa te hu don an jong pan na la khain abanin na omega school zong ai chanam khana mi pi te na phat chom pi a hi ti zong i head do in aumin tua mabana hita adia alang mi ho ko ma ka hin sei nom ti dang request ki tel request lom lom wang hi pon ta ka hin sei tho nom ti chu hichi kangpok pi district na thangim nei area ti jiang utien cha in school phata ta hin siam min lang thal choi lang hon jong school ki ti hi school le church na church wang cho hi sa hin school ki ti hi tax free zone in ko yu hen lang ko im sa to kha daw hen lang a hi thei jani igama school ki kayutin nang banga na skula na cha te na kaisa ti to banga hi imi sa te igama ki kaisa hen lang boina om jong le boy lo ding ile self help is the best help ti hona he chi mabana hung hi thending in pan lau te ti ka hin seno min tin dang seinom dang ho thil chom development le mi pia pana he nom hongum dung zuin maban jong ki ho le ki ho jing the hin tu nya ding hi chen chai pon tin mun tinaum hi si pastor pu reverend ke Sitlhou to khong kyo naw an ngai lo zo se na bonun chi bai le mang pha ki pa pastor pu Thank you so much for the time that you have given to me. I really appreciate it.